Bombini na one of kind cafe. One of a Kind Cafe ta un proyekto di Trampolim Patrabaho. Trampolim Patrabaho ta un organisasyon kawalo krea padunang persona ng kulimitasyon e sostén ko ng mister papor dirienta en mercado laboral di Aruba. Nantahaya training, nantahaya les kung pabistik, kung pabay interview, nantahaya aktibidad ng kunang pohasi, aktibidad ng sosyal, idi essay ng abing ko ideya ko nang kaya bay untiki mas dilante inang kaya krea un oportunidad ko e persona ng ku un discapacidad mental aki por haya e oportunidad di bay traha. No traha pero haya eksperyensya laboral ko ng mister papor sigi bay dilante. Di esaki, no sa pensa di One of a Kind Cafe. Ito un konsepto ku hende por bin, kumpra ng coffee, kumpra ng koy-come, pero tambe ku e kumpra inang nantayuda aporta na emisyong tambe di 13 un inklusyong mas grande na Aruba. Na One of a Kind Cafe, tuloy trabajador ng ta persona ng kulimitasyon, i kinang nantahaya e eksperyensya, nantahaya e sostén, i tambe nantasinti na mas empodera papor sigi bay dilante i por sigi pusha ng mes padalenta sea mercado laboral, un otro eksperyensya, lo que nang mes tasinti kunang kia pahasi. Den essay nos cafe nos tabay vende coffee, un café. E coffee awalo traha ding partnership ku Kunuku Coffee Roasters nang atraha un one of a kind blend panos ku ta exclusivamente disponible kinang na nos cafe. Si bobing boguste coffee ibo ke hibekas esaki ta possible paso di kinang bobo kumbra e pakimes i disfrute na kas. Na ahora aquí nos ting 6 trabajadores ku tabay kumisa kunos kumisando mayang nang ta hobi excited nang ta sinti na mes orgulloso nang ta sinti na mes klapa por sirvi e comunidad nos ta kinang na MFA Paladera di 7:30 di mainta pa 2:30 di atardi. Paawo nos tabay kumisa que es una MFA Paladera mirando con costabay portalo ting oportunidad de por hablar más. Pero ahora aquí nos tabay focus na es un MFA Paladera. Me quiero invitar a comunidad de Aruba para pasar visitar nos café. Ku cada compra, cada visita ku 13 ta ayuda nos bien más delante de nos misión de por empoderar nos comunidad vulnerable ku nos ta trabajando.